fasi si ngo fa nga wenga le va yaso ile va foga mai mo le tatu to ele ngata I paenga I tono Samoa ia fa pe fo I le malu mangolunga o le tulu o lo empapa au I tafa thio le langi e o folo fatu ma fa pelo yatu fa malo atu le tutua le fa kasa TV I lau mai mwanga malo ma fitabai I le ia fiafi ia le fo wa se pai fa po ponga le tatu klapa e pe le fa ngoina le soale pule e pe masari ai po a solulu ia ma soforei le te tasi. Mana tu lava le mai mo mai le tudu ia o le ua maua so te inga. Ia mastasio Minstar Kapeleta ia le te tau whae loa ni fui te mani. Ia stasi lava o si wha nei por kalama. Le fionga le Minstar o ngā winga te tele le tātou malo. Le ftalinga olo a foa fiti vai ia e pēna lausi le fia. A le ua mo ai so te inga I mai lona ofisa ia wal tatou fatala noanga o le rei fiafi. Ma lo le soi fomuria le ufionga le rei Minstar ia o mai le noa nga tonu le whaafonga mai si o tatou tutu ma le tapuinga a tate le tala la ule fō I le whapaponga le porkalama o le rei fiafi ma le nga whaalala le ufionga. Ia, whaatalo whatu I lau whalenga te puala. Ia, ai me se fo I o le pūlenga le tatou TV lua. A le whakasa o le ua Whai e ona tātou tatanoa ma tātou whaasoa I rungo I langa au au nanga. Ia, whape fo I ona whatalo whatu le pa I o tātou o tunu o mauala tā whatanoa ngā maiso se tawhalawa o le lalolangi o tātou mahuta I rungo le TV2. Ia po TV lua le tātou e whakasa. Ia, tatonu lava o manuia mea uma I la o tō tapua inga. Ia, o le fo I ae o la singe I koe inga le lofo le atua, maroso I fua malange ma. Wa vai se ngalo fo I le Moses so te inga. Ia ona o le tele o le pisi. Ia e maise ia o le tanga wenga o lo fia ngai mala o fionga. Ia e pe o ngā wenga lava I le lifa ia I lo whaatu. Ia e maia ia lo toi whala no tanga wenga. Ma tawina le aturu o malunga lo penga te whailangi. Ia o ia fi fau ia o tau nu o ma ua whaangaina mo le unanga na marasianga whael tise. Ia mwhai ona sao ia ila ufionga. Ia I le tulanga e pionei o le ale wha moe mawalunga le malopo le veo tau lava na sui. E ne ia fi mo le tautuaina le tātou tiro. Kaftai ta puala. Ai le I whaiatua ia se whaamtalanga I le whaafsiri fo I peona e fsiringi ai. Ia watu mua singa whaamtalanga pupu lea ta puala ma whaafonga le tātou e tunu. Ono se tasi I o au na sa au na lea fo I pulenga le o I lalo lau whainga. Ia te tonu ta puala o le soifua ngala wale nei ia ilo toi pose li lo tātou te ola mo soifua ai. Ia muri ta ia whaafitau. O aso foi nei ia I lava le taimi o malu ia o aso foi ua tātou fitai ai mamatangi luta o soifuanga nei ia foi aso tatonu lava tātou se tia le malu o taitai au ia ai ngalo ia tātou o tātou folau whaatasi ia ma le matamata ito o le maliu ma le oti ia o le fionga foi la ia vai vea le usonei po le au na nei sa maliu fa fose I le ngarwen ia ua nei lusu tolu tau sanga o lana au nanga I le tātou malo ma tātou atunu ia o le mea upumoni lava whaangalanga tā ia se au na whaamaonu Ia mo mata fo ia se tai longa fo I tono le pulenga I le tai ina o ngā ruenga whaatino le pulenga. Awa o vai vea. Ia o le tai fo o le fo ngā ruenga I meo o laina ma tulanga whapena. Ia e langona lava le whaanoa no fo lea I le tulanga fo o tulai mai ai ui lea.
Ia, o le pomoni le se tato loto e whaia e pure le atua. Ia mai a vea fo nei taimi e whaia ia o nei o le Minstar. Ia masui o le pulenga le malo si tau el tise, le afionga le taitai fono ma le komiti whafoi. Ia, whape foi le afionga le li pule ma le pulenga ma le au whainga aluenga atoa. Ia mamoli atu o mato a whamaisenga, whamawhanwhananga i le tina ma le nofo alo, mawhatia i le whaavlawepe on tūlai mai. Ia, e tainani foi a inga mai e loto whaavau no le tu o le malo i le afionga i awa vea. Ia laila o mui. Ia, o tatu talo whatas. Ia, mawasona nofo anga mau i le langi e ngalo i mawhatianga. Ia, vea foi nei a vanoa tapuala fo i e tau wala tu i lunga le tawhali. E watu ai fo i se toi wha manatu i le mātou pūlenga. O malo si anga tau e tisa ia i ngata fo na o nisi fo i o le au whainga lunga nisi fo i vaenga le malo o lo o mātou ngā lue whatas. I nei ngā luenga mal nei au nanga. Ia, e le whaingofia le mātou ngā luenga. Ia, e tau lava o na whaitete ia mamata ala i te uma. E le whainga fo i o mātou tiute mātou langa ma whapena ia. E pe o le tulanga na ta puala o le whaafsiri. Ia. O afi ia e wha. Ia sa o kaina i le whai unga le rua wheru sudua. O le tāpenanga le nā ina ua mātou tilo tu le tūlanga fo i le sa whapa ua i lalo lusu pasene o le eltisi. O whaia si sao tau o le anga i lunga o le whaonga ina o le eltisi e le ngata fo i la i le mamalo le tunuu. O pisinisi. Ia whapenga fo i pūlenga tanga runga malo i whaonga ina o le eltisi. O tele masini a whaonga. Le la sa tonu ai loa le a o kamaila i tatou wafi nei. E le ngatala o le tūlanga o le tāpenanga i mana o ngā le whaonga ina o le tise tātou atunu. A o le tāpenanga fo i le tātou whontanga le whainei au topa. Pe ona o tau siria. O le tūlanga la leo wai ai, ia ua whai si te leo le tātou wha leo leo. A mai e loa afi e tailua ia Megawaki. Le la watu wai le tolu nei wonoi. Megawaki e whao ngā ama stand by mo uporu. Ia au le sitasi leo ua whapi inga ngei i tātou mo tere se la whai. Ia le whai ua tau ina fo ia i se la whai. Ua whai asi sao fo ele anga i numor la tō whao ngā. E le lua e rusu kasi ke si fiku Megawaki le mea sa le malo si anga sa whao ngā e le mo tere se la whai. O le taimi nei. Ua lua ke si ongo. Ua whai ara si masa. Whao ngā. Ia, e le o se me foi le wai e le taumatea. E le tūlanga e le taimi nei ia o le ua kene ia ngai a inga o whao ngā a udi. Ia, o microwave e lafo mai whafo e whao ngā e mātua, ma whangai, whaavela la tō me tamafu. Ia, e le ngaka fo i le ngā. Ia mo meo masinka mea ma ulanga whapenga. Pia o le vaenga ngā ua a ngā i eima vavela ngā i lungo o le whao ngā inga o le kisi. Ia, ok, lo fo i kaimingi langa ngā ua e fio ngā tapuala. Wa imi dia sa whaiama e usu i lau tū noa e whaila umula sa mā kou kaimingi. E reo koe oi whaf. Wa lua ingi ai kongo mako o ngā umu ilan mele ua iei i a kasina vaenga rua. O whaisi levanga e sua. Ia ua le koe vai a fwoi mā kongi a suasu mai fwoi o tū noa a inga ngila ko apusa i kai osa. E pe o vaenga umalare ngā o le sa ka penga i e ka kopu lenga mai ua maupu le leile tūlanga na. Ia, se ka dia kur ngā i le whafsiri. Ano whai, ma ole sa noi lau whiunga, ma ole lai pi fōringa mai ua manino mai le whafo mai le toro.
o le sila le mafa ia o tau mo file tisi e man to le pe folinga mai o le wala i ona tele le fa nga le tulu le lai e a fuai ona i ona le lava fa wa le fa mo le na fola le tulu pe sa ala ufio Ia o le whaauau lava. E vanga la lava ia le au whaipisinisi ma mta ngā ruenga le mālo ngā koe whaafoi ese le, ta koe ave ese le rua supseni. O ngā o le keimi ngei, ia o lea lava si i lunga le kau suau. Ia au lea lava i tū mau ia le tau le tise pe o na whatulanga mai le rua fe lusutas. Ai e kusa la po fa pe wa esen pisingisi e man tu fo lo foi pisingisi e uma nga i o lato mauta malau i o la ila ko nga mo la i o le kulanga langa o le wa ye kai mi ngai mai al mo mo o pulenga par fenga mal me sir fenga malo e i fo kai me ko fa pa u i lalo pe a fa pe a e mai a le fa ko nguingo ka ko a tina e o soula ma tu la fa pena o le whaatala noa ngi ke lo company o la lato a whatinoa vai ngale. Ia makua foi ia o ngā whaakau maila i o lako erikise i le IPC im whaasoa koe. Malo whaftai. Tai ei la vai malo sianga tau le tise lau fionga ia e maise o le au nanga lea. Ia o te mana tua inga sa whai whasanga i lau fionga. O whapeo la iei le company o lea e te shareholder ai ma. O whai iei le whai ungo le. Na mau esa wha maoninga. O la fonga a te le tua ngai ma le sui tai le mta upu lea lau fionga. Ai o lea tonu le mafuanga na lai o na ta ua lo swafa le mta upu lea. Ia. O man taimi nei o te le i whaalongo lava o ia ni wha mau o le nā vaenga. E pe o ua iaia. E i runga lava la i le a whionga e le whongfitalai po le ase tūlanga o iei. Ai o leo ke manga kua le lua awhi malifitu. Sa a maka o ngā ngai tato whainga mālota lua i mera vai o sola. Lua awhi malifiku, lua awhi valu iwa sifulu su kasilo. Ia ke pua ngai a tapuala. Ia ngā iaila i o company ngā o maila ia kia u isef so soangi technical assistance. O polo keki. O ngala lea sa o ngā lue ai loa e so soangi lai i le whainga o le design ma mea wapenga. Ia mo o ngā lue ala i le company ngā o lo kama whai e whaide mea le mga sa mga o mea fo ia kai o le kua ngai o pan mea ngā kai. Inga i wha o se soula i ko pongo, soula farm pongo sa mo. Ia ngā kingo mai. Ia ngā umare o olu, e se a uia ai kūre kampangi la kou ia ngā kai mi le luaf sundu. A ua umanga whaila uf sosoangi i kako malo ngā kai. Mani. Ia a o le voila la ua o mai i ia la ua whai umala ia le kūlanga o isi ma ke lea kampangi o le ua wa mai le lako interest i fia whaingi lako polo ke kisola. Paua le mea le o ke ku o ke unga ia. E le mawhai o ngā sili aku lunga ma le fasu lima sengi e le ua uma o kanga setai. Ia le kau e whaakau mai le lako e le kise i le IPC. La lava company. Ioi, whaari masengi e le kai ngā sili aku lunga. Mang ko ila le kaimi ia sa unga rue mai ila le kampangi de nga ia e rua is kampangi sa fai fakas o le mesa o isa ia nga kaimi ese uma kau e fa kau mai ia le IPC ia le kise mai kampangi o le kaimi le fa kau ese le IPC le kise le tunu u le onsu korsengi ile unique ia kau le fa kau mai le IPC le si le yungi ke mai le company e iwa sing fa ka mai la le IPC nga ngau mai le lua fe suru lua si kau mai
Porque kau sanga la len ke ngingo sa wai lo. Ave ese lo mar kampani. Lo to yei la. Ia o sa lote me nei te ple kampani nga o nga la ko ke le au sia. Ia ku langa ku unga kong kara ke sa fai. Ia ma ese lola ia le mere sa nga wele ipisi. Ai, Ia lau mai el company le ano por tatu tu. se ir kampani fora sola fo sa mo. Mga sola fo sa mo sa io kampani la nga sa fai si fa le kong o kupe mo wala ipisi. O ngai kere kupe e ko konge le IPC ai ala kiki le kupe le e fa ka we le IPC le la ko e kisi ngai le tunu ia o le ko ise me fa penga le la wa maka o nga flow le la va ia le tulanga o le IPC time nei pe foi la nga ko fa fonga mai ka ko afia o afia nga fa ka ai kupe mo wala IPC sfulu ke yo ia a voi au ko fa fonga mai Waso ia mga omia kako whaakonga lea ia ngi kupe whakingo i polo ke kelenge. Ia e whekahangisi ia i le official kupe ma le kāpenge ka ngā kai. Kai minge. E le ai la ua umang uwhai e ue koe kangise si o la ainga. E o kou mai loa ai. O lea e anga i lumalako o nganga o le me whai o ngā maua kupe. Mana ia. Hoi lai o tako malai vale le lai fai. Ia e lusu 5 milion nga lai fa kingo nga ruenga lai fai. Fa kupe fo ia. E malai vale. I re ko ka ngisi mai ai i alo ki mu ia se kupe fai me. Polo ai taimi le wa. Fa tau la vele mal sanga le tisia afi mola na o nanga. Ole fa malos au ngai ki pule ngai valu ia i kia. So is. Au ka komanga o whaingia ki ngai. Whau a ka pom, whakupe ka pom. Ia. Tepe ole o ka singa vaenga le leifo i o kūlanga waka o koe ngei. Ia se whainga wha vaenga. Ia e a maka o ngā muri ka ia ka ko SOEs po ka ko pūlenga po ia kumauki. Le lava la tō te sosolo i iau tō sāwanga na whai le painga te ruai. O le amatua sui a tō au tō whainga wha. E whangai ia i le malo. O sa o le lau fio. Nā kongua. Ma ke o mai fo i ai ko kongo o kongar ka peneta o le aka i ka in malo. Ia kai peo au lau ke kalangoa kua uia. O ke saua wo le o le asui. O ke saua o le wo ulore me a makai. Ia peo le kulanga ngā ia o ke leanga i mea le lei o le a o wo o kui ai. Le lei. A fe wo ia le smart meter. Le mita poto. Oi. O le mita poto. O le ua wha malo lo le tūmau. Ia se iei se kaimi. Se kau koe fisiri poto pea e fisosoani le atunu. O le mea o lai poto e le e se fisosoani le atunu. Ai o le o la ia tūlanga mantua foi o le smart meter lea tapuala. Ia o lo o polo kalambe mai ngai iau au kafa i ngai America Company America. Ia o lea lava iai nai whaafitau li fo i le tūlanga o le programming. Ia o lea lava lai kirikiro pauare mea o lo pōlenga i le kaimingei. O ke le o mga o e ka ofi roa le mawha uma le mita poto le ki sa ngoa mai e. O ngā o le anga i luma le technology. I ngai ke alu kako le koe mwhai o ngā whaakau mai i a cash power kuai fo e units kuai. Ia o ngā kūro leo ka kūro mea vale ka koe fo i a i kua. E whai ka komi ka whai kau fo i e sa ka koa maka mai e. Mandelo. Ia ai o se maka upu o lea ka kilo lo koko ai ai ia le pūlenga le PC ia whapenga fo i le whionga le pūle whaatong. Ia po whea kongu le mea ka kau o ngā whaionga mai leo se whaukuanga i kia. Mai a mar kabinet. Ta patula ko whionga wai. Stasilo mta upu o te mana tua lawa i so tato potala me au ele tuanga. Sa au mai lava lo fina ngalo e anu sisi le whainga malo te wai.
E tau watu la o fionga wau te lo sa ifa mo mo ma me fa pena. O le nga na le tau foi fai lea mita poto. Ai me ane e poto e. Po e tu pe tangata ai le se so so ni mo tatanga. Ia o le kirkiro fo ngā kaimi. A kongo se fingalo fo i o le pule ngā kaimi ma fai ngā malo. O se kulanga fo i le fai ngō fiei o ngā whai o whakingo ngā ruenga leo o le whai kau ngō bika ma kongi mai. Pe o se whainga ngā sa kirkiro fo la ko se ma whai ngō whianga pauare mea ngō kirkiro mai au whai kua mai ngā kai. O le a kelele o kele nisi o le a vaea. Ia sa ngā rue au mika ma me wapenga. Ia ai o le lava e a fo i e kilo pea lava i le whakingonga o le mea lea. Pe o se mea kalawhea ngai. Ia e renga ka fo renga. O pe o available i ngi units po ngi masingi po ngi mika fo. A kuai e mwhai ei o ngā ko whakingo ka whainga ka whaonga inga lumanga. Pauanga mea loke pole ai. Inge i sui a kulava masi kia le technology le gaming ei ia masui ai mika. Le mwhairo le kako o ngā kako koe whaonga ia mika kuai. Ia, malo whaftain. Tulanga lo yelmo tele sa la fai, ia lo mol mawina lava o le o misia lava le motu sia o le tise mai le teimi ba le teimi. E mwhai ona wha manino e lau whiunga le limin star, ia fuafuanga le mtanga wenga wau te lo fuafuanga le mtanga wenga ia whai, ona tulai mai le wha vitau. Ok, lor kei mingei o koe mawhainga ngā koe mokusia le kise o ngā wale ngā whakia ka kou wafi o ngā kau ave le load. Ia po le whaongainga, ora ua makua i ova mamau. Ia le ka kou wafi ma le malosi o ka kou wafi rai ai. Ia mamanga o ngā o ka kou mokere se la whaiva ngā ua i kulanga fo ia o le pa ua i se la au i ka kou waia, vaku whafonga le atunu. Ia po se si fo ia kulanga o ngā le wha solo le ia ka kou maintenance o ka kou transformers. Ia. Pe ngā fo ila ia nisi o waia malolo si wa kaunga sui. Ia whapea fo ila maka kou pou wa lewa. Ia a maua kulava le pou fo ila le ua palar ka fu e vaku whafonga le atunu. Ia on ka pe fo ila ia o le kisi a sui. E whapea ngā fo ila mene sa whai mai ki kongo ngei kumo. Le ala vai sui ia ka ko me langa makua fo ia fa pe o vai kele me sa e fio ai ia pe kasi transform mai o e ola o mai ia nga pui a inga ma nga vai nga ako ai fa popo kulongi si a inga ia o amaka fo le on overload ia le power and waku i transform ia e mfaila o nga wenga la ngai fai o ka pe ako ia ai sui ese transform fo Pio ngai vai nga au sa vai ta puala o kere ko ia ma se sia kala o mako la o va ku dia fifo e man ku foi lengo kala ngo ko 2.4 megawatts o lai e fa nga mo sa vai ke mingi le o va ku ka ko fifo e 2 megawatts ia o la fo ia isi ka ko afia nga run mo mai le ia e mau fo ia le si dua so o kere la ka penganga al ka popule nga mo kere se la fai e pero la kala nga vanga o ngi me fa penga o ngi wae pa o ngi la au ko mo siela Whaftain. Mai ale au nanga le barasang file tis ato no nai vang tawi sa fia mau se fina kano lo fiunga le mitsta te mai le pulenga le swa vai ia o le la vai na fia ngai le tunu mamunga la mal tulanga leanga o le tau o le al se sila la o fiunga i le tulanga o lo i le so para i le vai tonu le tatu tunu a mesela o niso mata o pui fatia walu mata usanga walu o le fata na wa ina le malo o vai tu mo te foi le ina ia mafai o na au mai lano le o nanga tanga venga o le asa sila la o fiunga ia o tele la fanga foi mai tu malo wa mai le la tu tar sanga o te fia foi mai tono le vai al malo o le fa mai na le ia le vai al malo ia wa o la nga ila vai le tu langa foi o la to vai tu moti
Ia, o le foi lai fa solo ia ngā luenga tātou mālo i vaenga na. Ia mai e lava fa fitaudi. Le ngata o isi no ua manga o avaku kongeki ku ia le ka ko le vai al mālo a wala vea se la ko vai tumoti. Ia mantua la. Le o mawhainga whaakanga inga fo ka ko pulenga ia al vaenga na pulenga sua vai. O ngā awa whakasi loa, o koe mixi o ko kongo o pai pau ainga. Iang koe parpala fo ina, ia ma whaade kongo, ia ka ko sua vai dea wak. O le alaba ua whaifeu kanga inga, o le sia kulanga le iai, o le kau, o le sue mai on o kako kupe fo ia po ngi fans. E so ngi mai, wheska o ka o kulanga koe kosonga a ko pai pau. Pa u foi le u ka ko fa nga ngi vai kai me ure se u mea le se PVC foi le le u ka ko fa nga nga fa nga au foi le pa u ku le fa fo le tino e peila o le kulanga nga ai o le ka penga nga la vai ale pole ngo swa vai o mar kai me ngi u kele o ka ko po house po ka ko vai vidi o le u vidi au ka fo o a fo yo vai kafe le le sa wele sua vai o ke le o isi ai kumalo o le fa o ngala le ngai mea nga o le ke mi o munga la o le se vai ia fa nga lo la ia o ka popo o nga stand by o ka ia o i ko kongo ai ka ulanga le me piko sidi o ke le fa nga ko la nga fu so wale e sa a ko ka ko vai le i ka ulanga le ua umanga nga vidi le vai le pi ko ai ko mo e lalo mai o maunga. Le foi lau fa ola le lau fit fa kasi ai le kaulanga o ke lol mako o le fa vai le ka kalanga mai ngol vai nga i mo. O nga ua malos. O le ala va ka ke o i mo me o pe o fa klo kala te mo. O le ka ke i PVC kwai foi le ia ala a ko mai lo longo nga me o pe papa ka pola i le malo se o pressure vai nga o le la ua pa wale me manga ia lo wai ai le la ua lua fidas ke le lava ai fo ia o me o sua vai ko ngal kaulanga ia o le vai foi le mo ka pola e ma ka kia foi le vai wai ia mo me o camera sel ma ko pule nga sua vai e o mga video ku le la lo si vai po la ke le o le vai o le mako ke le o le vai le i mo ia o sa vai fo ia le vai le la lo nga vai le i mo e ke le anga o lo ko ai le vai ia la foi ia le vai foi la cafe ko kongo ia e pe fo linga o fesiria kwai i la fengalo i la fengalo e pe o se vai foi le diki me sau o i lonko o longo winga la e le kai nga maui le vai le i mo e le o manga ia le ulanga nga ia e o foi da isi o la foi fa solo vidinga o vai isi ho ia le aikia le ata poala o le video le vai kafo o vai kafe porque mi e local le vai vini le ia se fe ka ko alo le kisi fa lungo le o le pam ia e fa nga pe ia ka ko vai kafe o mai vai kafe o kongo o le kange foi le fa mama a kula fa pena ia fa ko a release le tuno a o lo le bunga la o le se suava ia fa ola loka ko pamo ia aua nge mo sia ka ko suava o pe va ficar ni ka ke den kausanga wa vai e mo ngala lo pe ka ko pe ia o le kulanga la na o le ka penga nga ia mai o ka tongo la ke le o afioanga mai pu malo sa ia vai nga ia ele ko kupu mai do nga ka ko nga ile nga ruenga ia o mo fakaki ala se sila wai e o tau mantua ana i tato por kala betalu wai sa e lau fato fala inga i le sua vai fo ile o lea luanga i sami te le ta mau a inga lea o lea e le o fao ngā ina lea te do ai o te le o
mai loa po whawa pelo whina ngalo I se polo keti mani wainga mamao na tanga wenga. Mole swa mai lea e a ngai pele sami o whangai. Ia, o sa vai o I a maka kumalo sa lenga. Se ia pa ia o ia sau. Ia e sua lua ngo ka ola I fua e sua lua ngā vai. Wala ki o o kamasangi mai e foi le me le vai foi le fa suka ko sa o masi mai ko ko. Ia lo le ka ke ola le ia. Ai o lo ke ki wa uma o nga le ki nga e ka ko malo o uma o ka o fa ka kia. I le kam whainga le pu ele vai le para siri sami I le fio anga o ngā uka vai. O ngā kai vai fo. Ia uanga I mai mau. Ki lo la kulanga fo le pu ele vai ngā stoa I ngi kange ki kele ngā. Ia o ngā ku leilo le vai ngā e pus le vai ngā se I o aku I asal. Kulanga fo le kaumu whai ai whaso. E whaso o le lei ia sa vai le vai. Whapenga fo inga I kumua. Ia o ngā kau whai whi tole ko kongo le ala. Paipanga inga ia maua persua vai whaka amiru milo. I mamalo le kungu uau. O le me foi ia a whai a kure vai I ai o ngai ai o le kungu le sipiko ia le maua sua vai. Whapenga fo ina le kulanga le ia ka ko polu ngei. O sua vai le kuai ia le paka. Ia ua maua fo ua sua lua. Ia o ngei a whai ungo le masinga ngei mako ke malanga koe fo I fongo wha minska I lalkonga. E kana mai lola I o ngisi fo I o me kia wale. Iei fo ia isi me kia le wha pea e mwhai e se masingi o ngā wha mangalo le vai fo I lea sua lua. Ai le ia o ke loko e lau wa amakai le me kia ngā. Ia no le mako po fea kongu le me ka ungo fie ma umi no wha ngai. Ia ke lo so soangi ngai I ngai a fioanga le mai le vai a mese ko hu. Ia era ko. Ai mafuanga le ngor ko. Aftai ai la ufionga. Ole salo ele o na malaina ele o te poma le whaatu kuila la I le lato vai la fo. Le ia lato tane te tele wo I le I nai utu lei ma. Ele isi fo whanga le malo no whapena tatu sua vai. Wale tele o. Ai mesa tato motu a motu te tele. I le toe whaongaina le sua vai la fo I ma. O la sisi sila e matai e tala whea ngai mo tatou le na whainga pe. Ia e me whai o ngā whakingo. E me whai o ngā whai ai vai ale a kako keimi ngei o lava ale a fo I le sapalai o le vai I mga wale e o kako. A tatou wai. Ia e me se fo o kako o le kimu. Awa e pi o langa whapenga ia le kako moku fo ia. A fo I uso I ko kuila manua. Ia onga o le maua le lei o se mea la ko ke e viriengi vai makulanga whapenga e le kako e ke le lau whangua. Ia o ka whea ngai e whoinai o I uso atu tuina manua. Ia onga la ko whaonga inga le me kia ngā. O keimingi a kako. Ia e fua lava a ua vai a kula o kako lima se lau wafe po o kako o se milionga I le keimi o ilum. Ia au fia mau so soangi o le maua le avango e mwhai o kako paia le aikia le e whakingo. Alova tai. Tole tulanga le tulanga sua vai le ua malame lungalu ma ua ta bebe fa fonga le tudo. Se mai lo ile vaingo o wala. Te lo ile tasi se o wala ile. Le matau atu no penga te failangi ma te la fofo lo mai tono le tatu tudo. Wa le longa se vaenga o tatu tudo o le ua fatino I o nanga. Mai o le si nga ta ua la o fionga le lista. O le fatu le o nanga I le tele o kon kalate le tātou. E pisa amol mawina I no foi interuai, ma tau sa interuai. Ia e pi a le tasi le lua e la tu te fati. No, ale mele o matawina. O fasalafa le amanoa. A se mai se tala o to tulanga o ye ngā ruenga fale le au wala, a me se lava le tāulanga ma le taringa malo le tātou turu le tāpena I lau fiu.
Ia whaftai, e pei o ngā o tō mori mauinga fo I lunga o Facebook page a le kako Land Transport Authority ma I kako Ministry le MWTI. Ia, e le o whaapea lava o a poloka ngā ruenga e ui e ke le si vaenga kupe o lo whaaruinga koe whaalinga o misi o awala I konga kaulanga o ngā kako whongkanga. Ia e le o poloka ina ale le kako ngā ruenga o lo whai pea I le mamalo le tunu I polu masawai. O le lava e whaasoa lava. E le lava e whaasoa le kūlanga o ngā ruenga. Ia, a kongo fo I o le ngā fo I vai kau ke le o I le kūlanga ngā o kongkalake ia ua o taimingi ua kōfua ia kongkalake mana ko ngā ruenga. Ia e o le kalafia nga al ka koa ka penga nga mo ka ko fongo. Ia o kitopa ia ua lava ka penga ia le ka ko malo. Ia e pe foi anga e sa ngom mo mawinga ia e le o whapea o ka kia I le whaingol ngā ruenga au ngai le uma kulang whapena. E ele whamtalanga no maua whamtalanga ngalo la o fionga. Man to fo ia sa ia ele whamaloi a wala ngā rui. E le o tele le mamao e pe o na ngā rui le turu. Ai ia sina vanga tawa ina whaitawa ni ai. Ale maua whapelo whina ngalo lea la fui e polo ke ti miliona. E whaina whamamla mātiri le nganga o la o fionga. Ia ai maise lava o le o awala ngā rue ia wai peo o lea e whao ngai e nuu mawhio anga mole whi malanga. Ia whaftai e pei o le maka upu nganga a maka mea mai I le ka ko ofisa o kupe. I le amaka lavo ka ko polo kiki. Ia o ngā whape ngā fwoi o ngā langolango inga e le ka ko pūrenga le o whilawa inga le lele. I le kūlanga la le o mo meo o a fwoi o awala ngā rue. Ia ngā mai ka winga fwoi lea mai fia fwoi o kausanga kāruai. E pe kasi lea vaenga ke le kupe ngā ruai. Whaka awala ia ai laku makwasi singa. Ia ua koe ki kia le I roa se awala kai fwoi le e ufi e le vao penga. E a kirkiro lola ia le me shai le au ngā le awala ingi whakoanga. Ia o ka kirkiro koe le ingi whakoanga o whaia. E kia ula ia o nisi fo I vaenga o ngā mea tapuana. Sa wha o ngā mea ngā o wala ngā rue whaima me o whako singa. Ia, I le paroka. Ia kia ua ia o se mea mi o kongu ngā mea. O le wha o ngā o le malo si o le akungu. Ia lako kupe whai whako singa wha le malo. E misi ala ia. Ia kia ua kore whakaunga ko ngā mea. Ai o mea ia ranga o le ka ulawa e whaipule o wala ngā rue mea ia pia ngai kua maoka malau. E ka ua lako. Ia a lua kuala la wasi singa o mangkua kei mingei. Wangofo ia uma ia awalanga. E mawhaiaranga o e whaare lei awalanga. E umaloa a inga. Umaloa. A o le alula ia I le vau makua ma kulanga fo I o mea ngā. Ia o mea la ngai ko ui la fio anga ia la ko polo keki. E la ko ke whakingo inga. E kasi ngā mea o wakele a kosisina o main roads I ka amilo ia pia ma inge I kumua masawai. O le rei uma a o le ua wha solo ma ko le kaimingei. Le ua wha solo I au wala ka loko fo I le a meisa kongor kaulanga langa o lea fio ai ia kanga kole kungu mai sa vai mai ia la ko fangua whakau. O lea ua a makai mako ngā rue ngai whale le ia awala ngā ia e mai se voi. Ia o awala vo ia moa onga. Ia o onga la le ua uma whale le ia mai ia le onga marisi. Ia lo ua uma a vele lo ua whaasolo aku I Samoa College. Ia la ko awala fo ile le mo alu mfanga o ko nga awala o awala le ala ku wako e o ila ia mako fa solo ku I leva ulo college ia ba ku le buena me fa penga
e pe o le si foi ai kia ngai fa o Sofia ai foi fia ro ka miki da o ngai va kula sa vani lungo se me e fia e le Mali. apa pe o mo wala ia nga pawan me o sola malo longa pe o la mele sa fa ia ka pon E wa poi la se matua nga tu ta fola wala ke lo me nga kupui. Isi koli sel porta no fo wa fesi ma ma la ni kua. Au fio nga le mata wina wa fa le le wala le sa wa ma le. Ai fa fita au i te sanga walu i le va ma ainga ona fanua o lo a fia i fo sang i fo se no wala. O tu lai mai le fa fita au nei te mi le fa le o wala ia nga ma le le fio nga po o malava ona sal pule male. Ma tato malo. ia o mea nga ia o manga soala pule ma fa ma lama le ke le o vaenga ma tu le awala le anga ia ku i le mai vale le o le awala nga fa ku pe nga le World Bank Yeah. e fa tu pe la lang o le koko nginga la o a fo yo o fangua le wa afia e po compensations o nginga la mea nga kongen malo ka ko ya ele la kiki le la kiki vo inga foi ka milionga foi le mele fa ki ngoi nga vaenga i le so soang ia le ka ko wa foi nga malo ya fu kai i le anga ia ku senga e kau mele va le la wala le ya nga e le ia ma se a inga o kongo o la fanga ia le o afia o la ko me ko kingo ia o la ko fangua o la ko uru o ngiu o me va be e ko ngiu ma o mea umala o le kukongi ka ko malo ia vangar fainga le awala ma le whakainga le awala ia pe o mele lenga ngaka i malua le whakainga mole mole ia le funga whakupe ka ko malo ingo ka kongu mai ia le whakainga mole mole le awala le kauan le vale le kai mingai ma le awala nga ia o le a kakala alo ia inga ma whapa ia le awala i ke ua whainku unga la venis la fede la so dos full color masinga nge tala lo yele wala le ala lo ia ai ma ia ka ko awalan fa pai ole angata la i le mala le po i se fo fanga le malo e fa au tuai i le wafu ia maniso o le tua ana ia o ke lo le wai le ko umi ele o ko mamau lava ai kau le awala o ele wafu mo fangua ia e foi la se i kau baba ia foi se awala e me se o le wo fa solo ko ka ko pisingisi i mala vale de o so o ko pisingisi e o malo pisingisi le fa adu kai mingi so man mala ka polo so lo mala waf ia o le ala mala e kau kirkiro foi de se kau fa mai aku le nga ruanga le ia on ko kirkiro foi la ia pe alo lo fa mai ia le World Bank ia pe singa fa poponga fa au ko ka ko awala i o le waf malo fa kai ia ona o le ta o le fionga me wafu e wa tasile o unanga lo i le baba inga la untanga wenga ma o fa mtalanga yo no tapu ni el tatu o fu fa ba malo te no tringa malo ia em fai ona au mai se fa mani nonga a fe o le ia mo e wai le fai ona tu ai o lo a fe la wai o le ngata o lo a wina mai fafo e fa pe foi o lo e a watu tono le tudo ina ia solo le pel tau tua mo le tudo ia ke lo le nga o le vai aso ma ngai aso e ka pungi ai le kulea o le kulanga nga o le a kaulai o le medical e wa le accommodation o me e a fion papa o ia le fono ma tulang fa pena e ka pola wa masang e le ka ko ko wa me sira vai pisingisi ia e o mai a fo le timing e ai si au vai pisingisi e la ko ke o kanga la ko o loa i le lua ko vai aso e si au vai pisingisi e o kai vai aso pe kai lua vai aso nenga kupul kai me ko iki ta pola ma ko ila vale o ka pisingisi wa o le mea ia nga o le pikola au nga ka ko o vai pisingisi le kulang va pena
Ai le se mea foi le se mea fo foi le ke au kapungi e mawhai ang kapungi le wafu o ngō kūranga whapea. Ia au le wa le vanga a ka penga iei ia ka komano. Nei se mea la Ia la se tala la tapai e malo whaftai. Ia tātou, ia, awai, te lo mole, e se fofanga tātou baloi. I te le wafu i e le o whaunga ina. Ia wā sisira i le o fionga. O, koe ki so o kako kongo i wafu ai le o whaunga ina le te bile nei. O le sisira ma malo o fionga ni minsta. Ia. Mai mau e pe ka keren ka ko kupe tapua. Ia, mo ila. Mangua e wa ka mo fai un mai fai wafu i a wala de pulanga polisi ma fa fai ngofie ia le feo inga ta ko uma pulanga fa penga. Ole fa ka ko nga ai nga fo fuanga wa iai. Na pa le mere iai. Ia ole kausu su e la vangi vai ngai mo inga ko fans pon ka ko kupe fa ki ngoi. Al me ia wa ka kia le kuranga nga. Ia o le vai o dua ngi vai as ka ruai nga mai di poki sa ko fai fo le su e nga ar ma ko pule nga le o waf I o ya sa. Ia o le la ua fa ka o ko fo ingi si o vai nga a mangi pole fo ka mo fai e maka I le channel po le ava. Pa nga le me ale la ko li poki tapua. Pa mo wa fai ngo ko me di la ki foi. Over, sorry. Ma ise me kuli au pan mi amlang ka penge karnga. Ai o le loloko ia o le loloko ia le au mai ngol di poki. E whaarua inga loloko o asau I Macau. E whai asi loloko o asau. Nga pau wale mea lai e pau wale mea lai kula I mai o le wafu I asau. E vaiki le apa. Ia ungo kole apa. Le mea ia mo kwa loloko la. E peo ngai fufuanga nga o la lava I o le fuafua se kamwhainga o se wafuia. Ia e pe o vai ngā e whapenganga mako ngā lue whakasi a ki kilo aku I se aki ngā o ka mawhai I le si vai ngā malo ia ka ke ngā lue fo I fua iai. Pe fo ila o le whakingo lava wafu ia ma mea ia. E fua I ngā ruenga lai aki ngā mai ai ia miska a whakoanga whai ngā whai. O fo ila I o malai vali le o ke ngā lua. O ka ke ngā lue. I ngā e fua I le mea lai ka mwhai mai le miska o vali. Pe whapenga penga o le mako ngā ruenga. Ia, sa molo wina le turu nisi o whai ngā balanga o no le tau mwhai lava I na ia. Ta tala vano e a whea I nisi o vālele tātou turu. O le ase tala la tabai wa ia I lea fufonga wae. Tele tunu sa maua na whea lau whai ngā malanga. I le wha boi lea. Ia mawhai o na ta tala atu le vanoa. A le ase tala la tamai o wha mautu pea. O le mea o iaini mea o lo to ali ai. Ia po le mea umai ala walau pito la. Ia o ngā kongua. O uia. Ngā ka kala le loko o le cake. Ia o mei le o ua e kalangoa ia airlines. Ngā pauanga le mea o le ka kala o le whaikoa. Ia ngā ualuala ia o mai lai kalangoa ngā ia ma fuafua ngā ia sa whai. O la e makala le whaikoa. E le mawhainga se iwa ngā ua o kako musu o le ako kapungi e ngā cancel foi la I o kako malienga. Ai pe o le kuranga ngā. Ia e makosa o la vai fo I le fionga miska o Samo Airways ia ma airlines e kako kungu peranga. Ai o le kuranga foi ngā o le la kakaula la kamai ia kai me whai e kako malienga malko wa kungu. Le o yese maldi ngal mako kungu ngai Samoa. Ia mako kungu ngai Amerika. E mako ko ila mako va ai o anga I ferelei o Samoa o yese ferelei ko kuina. Ia le ia no ai mo me o chara permits.
ia ele o yese malia foi le kakala i ma sauloko le fele ia fa Ia. ko ila ia ka ko ngai a fa pe fo fele mai va ko kuila la wai ai ia fai fo ile pe mi ka chara a kongi pau ia fele ai uma longa foi ka to sing ngadi ma le pe fa pe uma ia sko paro ka po ai fo io le ia o nga fa Ia. ta lo no feu ka ngai ma ka ko malo ia o sing ro le fo ska ko madia Ia. Ta wale sa no ngai lau fionga wa pe o. O le lava ta po ile tudo. Ia ma mata tu o fele me o to ali ai ia. Le lu se ginga wa ma ko mol mo male. Le alo lo ao se ginga ka kala fai ko. Ia. nga ka kala nga fai ko ko ala ma ka me ka Ai ono le vaenga le lau fionga. Ai se mai aso fina ngalo. O lo o sa i pe te tai o le tuanga i lau o. I le whainga malo i le mawhai o na i lana mau. Ua whape mai ai. Ua ali le lalolangi le leilo e Samoa ma le mawhai e Samoa sa pau. Pau tulo wa. Pe o le upule o le whao ngal to ina o na le le ai o se vanele. A o le tau ma mai e whape mai ai e te lea whainga e mawhai na whaia. E pe o le tau ma tau atu. O le ko alia malta tau manu Samoa. Pe kau, po le kau kilo. Pe o le sau ko inga nga il valen. Ale ia la fale tonu il tatu au. O le se fina ngalo la ufu. Ala le me o tu pu. O le mfe na malo na so so ni tatu ing la kapi. ia ia o nga fo wa fo wa mangingo uma ma o fai kau ma bla ma fo malo le tunu i le nga fo i vaenga ia e mongi lau sangoanga te puala fo i le sa i o ko inga ia po si o ia i la u kau mai kau aku pe wa sa i fa ko inga ia pa le fo ka ko lo uma ia e kele ia nga aikia nga fai ai rei fai si aikia ia ka ko kilo lala i le mena nga peo nga ka ua le la kapisa mo ia o sia u ko inga le a fo i e peleskenge ele o mawhai alawa o nga au mai ala ko karsanga e waku so soangi ale malo ia ele o ku ua lava se so soangi i mea i e fai ai ole a koanga o kupe fa mau ala ko ia makulanga o account o me uma fa penga ale la kapisa mo ele o in malo la fa ia e kongo fa la ko fa ai si o musu ye po la mo kupu i de ngame de wai de ia si se fisiringi anga ia o ia ole president ia ko mea o nge ngalo i lau fionga ka poala mar fa fonga le tunu ola ko ingole accountant e masters accountant e ka accounting la kam e wala i le kai ala fa pe misi se kali foi le pingo ia ka ko o foi ke o ke visit ia ai ka ko kapua ia makakal ia vavenga kali mai la o inga fa mamla ma ko ma ko visit so Pe le anko mo le la ufio. O to ino o meto tia. Ale pe o fale tonu ing la kapi. ia langa foi o le foi me langa o ko inga ngaka vai ke minga o la kikisa ka la pi Polo la au. sa afala ka ma te minga ia o ngalanga fa makala la ka malanga bunga mai o le mbuma sang yang malo ile au wala ko sai pasia ko nga ia vo ile ka le wingi misi the first 5 second 5% ayo o yo o le pasia di ia e pe o me Le a kwesi vai io e pe nga paula nga le me nga kai o le kai mi vo le fifth io ia ele ila vakele la so nga si de fie i me makamako la ia ko ngo se me nga ngai fa le ko ngoi
Ia si musu sa wie fa ma ke o ingu se ma ava ma e ku me ka me ai ke o foi e random ma lo vam tai ole mata wina e man tua la o fionga ya wa la o fionga si te fono fa tu le tu sa mo tas va tu fa fo me le tu no sa ye lo tu fo langa fo le sa fa le tanto tu do le fa ma tu wanto ele le ale to fa nga ina ele le malo fa ma tu wanto ma fa pena ona a fa pe ina ti na e mani fo fanga le malo o la fa ti noi ai ele ye ma to wina le sa le na ya na o le ufa ye ia te pini mau mau te le poni o le mea o ni ngā ruenga le so fato am fai ngā fai le ufa ye ono le le mo se ma so tenga mal mista fai ngā fai fato am ala sa sila la o fionga le mista i le vana le ma le tulanga e pe le folfolanga i le tuno ale pita o ese le mele wa tau tulanga Taman mole tapwal o le ke sango mai le ia anga o ke lo ulo kong po feo anga le ke sango se fangu o i sa ta puala ma le fa solo tulanga i ole tu le wafu oi i ol malai vale de nga fangol malai vale de nga e kwale kai Yoi, fongol malai vale ia a fe kongula fangu ia ke sango mai tapwal tu le wika le fa mtalanga le o fa ye ma umanga ma ai pe o le sa ye fu fanga le le fafsanga i mam malai vale de Yoi, ia fa malu rua klava tapwala ele o ko sa o e sa ye e folfolanga fo e tak fainga malo sa fai ele tulanga al fa nga ingo fango ole malo ele o ko e fa nga inga malo sa ia ka duai ka pola e o le afionga i le mistao ele nga ye vaenga nga ele o lo fo ida ya se o nga i kalango inga fo ingisi o fango fa mku aku i kusa mai folanga ngai ko ka petenta o kera mau ki ngol me ngai le fionga i le minsta ai e saola o lang o fangula ngai fa sanga i mal lai va le ke kau au mai ia e le lalola se va va ingal minsta o ngal nga mal lai va le tu langa nga ai ma ngai lo fingalo ai fa sili kongula i le mistao ele o ye gaming e le o lo ye le stick le ke kala ngo mai ai o ke le o mam la ma foi po la le fai ngo fai ai ia le kulanga nga anga e fisili mai ta pola ele ma le va le o ke kali e kula vai ia oi ia ele o la so mam la ma e fa nua la ngai ke sa ngo mai Io le vanga fu le wala io na o fasili ngelo fe ono su te fono al fatto tu le tu sa mo utas e lo puro na le sa o ka bilo kwai ona fanu al malo o me moni ai o fanu al malo e pi fu nga mai o le ua fa ma tu watu o o atu se ye inga ala se fenga watu na mer kapenete fai uma ina ia lo ngota sia uma le tu do awa fai foi lai e fa pena se nganga o le fai tua sauma mai si e fianga o mai e fanua i o le malo. O le ala le se sila mai e le mtanga nga ma le tunu u i le vana le lau fio. ia sa o le saunonga ai o le keimingei ele io o kulava se kulanga o se pepa i ka peneta ia kia ungi wa o ye se pepa foi le nga va ko le mistao ele ai o kero ia i ka peneta po o malanga po skula fa penga ai lo lava i lo ke nge o kero o lo penga va se pepa ka peneta inga ia si le kulanga le po le me ua lisi po le ase kulanga o fai fa nua ia ia e pe o ai manga ia tapuala ia a kongo e mau mai sia vango le fionga i le mista o le stick o le skeke ma tu se o manga ia o lava lai mau ai de tali o si le rau fiong Ala ta o tola la usi la sa ile te sa vano a o ko fa pe i ngal wenga o fa nga ngi sta ta fa ngal wenga malo la o fa ma manga ngai
awal kali ngol fongo. Ole, lau fionga ile minsta, ya, au te manatu ole sinimul muli lea ai taulunga vo ia ilta fatala no. O whalongo we ni so vang wha whaile ua whatulai mai. Ia, ole winga lau whamtalanga wai ile fōla o fionga porkiki. Lewa fōi on ile tuangai. Ia mai o se mata o pusa silio da ili tata i elu ta ofi le meole. O le anga i se vanga wha whai. Le lava sa tuto tasi lava lau fionga. O le asa umatau i eile. I vanga wha whai wa matau. O le sila whatangata porokiki i eile. I le mele u fotua i mai. O le mea o le tau mawhai e matau le asa la toa. Wa e isi sui o leo te whalongolonga tu lau fionga. E o ia ila tō o lo, tu lo walu pato ia ta. La tō ia tō tō le malosi o, ia imanang whapato. O mana oe, tau vai tofi. Se sila lau fionga. Ala fo se fau tuanga. Mo le tape nanga leo le palo tau ai. E le fai mo fie. Au te lo fo le mtati anau tō whatu ina i masina. Whanau mai ei whatu tō ile tō sa mo tasi. E mo ia masina, nai masina ni whatu langai. Au le vano to fa ia ile ta pule lau fo. Ia, e le ka fia ia le ia tau po ai dava. Ia nga i mai le ko fai pule. E le ai lava se kula e kusa lava kata ia la ko ia nga va amar kula nga ka wai o nga o le palok. Ai o se kau mawhainga le vai nga whai dea. Na whare ngole meari. Ole tō mua ma pule ono e pole tō mua. Tei whapena lea nganga le ngol pati. Ia, ele ai fo ise me e noa tia ai ia lea ia kaua kahaka e whakua i sanga paki. O lo o kala lava ia vaenga umanga i lalo kula whonga whaavaya malo. Ai nga pauale mea, ia lava ka penganga. Au ale whakanga whaia. Ia. Awa a... O whalame mai. Ai a wa a whailo e pinga o ngā loi foi dea. Ia. Ia, e re o se mea re rei mo le ulangi o ngi me whapenga. Mo le sauno. O le mea o kama ia kai pe o kama fusuvore e viwei. E kai valu maasinga. Kai kausanga e ka penga. Oi. Ia, mangkua foi o ka ko vai na whai. Ia ka penga mai a lua suo. E whai ala si umi ia o ngā ka penga mai. Ia ngā whako a e alole i rungo i le fau ingo le sa o le whako koe le atua sa mo tasi le lua whe suiva. Nei masinga ngā, o le whaunga ngā o le sa o le whaasinga whau ai. Ngā whaura le la au whai le kofa. Ia. Dono winga lale, al sa ngal fautuanga ma le fina ngalo lo fionga e sile ka penga mo le si palo ka kile yo ngua ko lua fe hongo. Fatu fo. Ia, e whapenga. E pia o whaia. O le whawinga o le sa o le whatuatua i le atua sa mo ka singa whau le kofa. O longo, o le la aunga o mai e le akua e whasingo mai le akua e. Ia, sa. Ia, e se la au e whau ai le sa o le vaenga whaifo. Ia. Ok, ke le lopo la laska unga ka unga. O le pulanga ngai ai. Ia ka ko kalopea ma ka ko kapua i pea whaiva fo i o le vuta maari. O le maanga ia fo inga o le mea. Mo se pulongi vaenga whai maangai. Ia. O le maanga. Ia. Awa ale kofa lenga whawere wa o le whantotoia. Ala so sila fia i le sa o le tuangai. O le ala la aula u whawai. Awa te loa o le toanga ala au tuai ua. Wasi lewa. Ia. Ok, loa a le koe o kama maa fo i le rosala. Ia, e le koe mo. Ioi.
Ai okay lo ole kulanga nga kapuala. Ole ma ngai a fo. Sen ma ngai o ku ngor ke lo sa. Ah, Mana ia, mana ia, nga. Ili ma ngai fo. wai le mana ia pe a kota sia. Ole ma ngai ngor ka lo ngai e ma ngai ai keringi va ai. E ka mo mo le ile ku nga le. E pe ole kala ku le kapuala. Ai, o le uta mana tuon tau pule a le ufa i uta pokalame. Uta le lo polo tu malo le tau fa le ton. O ita si mea lana le ua ia ili fale o le fon fa vai lo tu malo. O amal pio ki ti miliona lo tu malo. Le lei mea umata puala. E, Ai ma se ngungulu fia umalo ku malo fa vai ngor me. Ah, e, eu e fa fonga ku ngai. Oi, le ai. Langa o sale nga lua au o sale nga kasi nga kau kar mo mai. Ah, lua kai. Ah, e, e ai lava se ku langa o fa le ko ngoi ia le fua ngor mako a polo keki mal mako polo milionga. O lo lava fo ile ko fa fo i le afionga po ka le fikalinga ya ka po i le sunga ka po i o lo fa fo al mako office. Wa uia. Ngalo fa malu mo o fo ku. Ai ran mana ia. la vai e lo ku malo i le fa ngai ngo ku pe o fa ngo polo keki me umanga. Ai ngolo fo ku ia o me fo ngai manga ia. Ele kai ya ke le mingi kala i ku malo ia kai. Ah, E, esa. fa pengale ia le ia ele se me o le ia alu makfa ia le ia ko sa le longa lua mako o le walu mako le pidionga longa lua. Le ua me ku pe mo ia le fo ia ko sa le si mako le si mako fasta mo ku po. Ia Wow. o le mera nga o le fa ia awala nga lua lo ku malo nge ke o fa pe le ka ko ku. Lori o le ai fa mai e fa ia ngu ia mai ku malo la ko o nga lua la fa ia malo awala nga lua a o lo malo ku malo le ai. E, Ako ngu ko lu awala nga lua lo fa solo kai mingi. ia. Awa lo tu malo e le fai ngofi. E fai o wala ngalu e. Ia ani au wala fo le anga ia i taile samia wai. E matol mele tu te e papa au. Ia. E ui la vai le kulanga fa penga o lo ku malo. Ia e lo fangia e le akuasi o ku malo. O lo mawhaida o nga mawhaia ia me o lo o i o la kumanga o nga e le nga kai whakoanga. Ia e whapenga fo i kai whaivolkai. Malo va tai wa ku malo le si ku malo ngo fo o e te fa ngo ka bal bako ku malo ngo ku la ngo kai. Ia e whapenga la va lungo fo i le le whengarenga le a i ma le wa e o kumako i whangokai o. Ia e ko whai fuala mo mai whai kia pula mai i a mako. Vai e manga i e pāling i a meanga. Alo va tai. O le ma ue te malanga. Ala fa mo mo fa nga malanga la u fio ala le umi. Ia o kai au leo ke mau ke malanga koe ma ofisa i o i metia. Ia ma whapenga fo i le sui o kako official lo i siri. Ia ma ko ke malanga koe e whakau meses kako wa fo. O ga le kele la. Panalo. Ia wa whaiasi kele o kulanga o mei o charas ma me o afo i malanga kongi pau. Ia ngai si vaenga le Cook Island. Ia whapenga fo ia toke lau. Ia ua whaialasi ia whapenga ia kukuina. O le waala le a mai e sui e ka ko waale ua lisi e kukaiminga i kukuina. Ia ka ko fotu kuai. Ia ua makua singa koe inga waku whafonga le atuna. Ia ua ilalo fo e kula fongo ia ua kau o ngā whamalolo le o kele mea ele o koe mwhai o ngā comply e ka ko wa i lalo kula fongo ale International Maritime. Ia ui lea, ia o la ua maua maua mai se ka ko se rengi lea e lisi e kuai kukuina. Ia le ka ko waanga. Ia o lea mako mamalanga i mako o malanga. Ma ke ola ma le kai malanga lea mako o le whaipule foi leo po o mai whangaloa.
Yo, o le whaipule langa o le tumalo whangalo o whaafonki. O le ale ama o ia lea o le aka ika ia le mako maranga i Malaysia. Ia o ia fo. Ia o ia fo ile ia aku aku ia le penkala. E ngake saingia le malilianga. Ale kampangi marka ko malo e fau sieta ko va foua e le se va kwai. O le aka ko e fau. Mana ia fo fangal na e se me tu balu mana ia o ia na sai ni ai. Yo. E ki o whare ko le va. Ia whare ko mga ia. Alo va tai. Ia, au mai o sa no o le o tai ai si o ta por kala me la ufionga. Ia mata o ngai le ta to por kala por sale pule le fa mo nei vai aso mo le ngang fa lalo. Ia, ma lo whaftai fo i tapuala mo lo ua wanoa fo i wai koe moa mai a u kere i o sol valere. Ia, ai whaftai o le wai kere fo o kaimika kere mafuka ia o ngore kulanga fa le pisi fo i ngā ruenga whaftai at fo i le tapua i ngā sia tatu o tunu. O wia lava mea uma whaftai fo te karo mai. Ia, o le ua iei lava ia ngai suinga. I le whaafoefo inga ka ko malo le fionga ka mai kei pānia marang ka peneta ia whapea fo i se au o nganga mako ngi ma lau whainga ruena. Pau lava le kūlanga fo i o le ka pinga penga lava ka ko fongo inga ia awangi kūlai mai ngi pēwhea. I awa fo i le kala ave fo i le ka ko kungu i le fontanga nei. A lua o maa ua pe ua ko wha e kupu a whako ai mai e a fio mai. I le ka le foi la ua ngofo iai wa ngofo ka iai ia le mga kapenga iai ia le pule ngom le valere i le kai me kau u mai iai ia va ia ma a fio mai pungi ia pe o le kulanga nga ai o si va enga le o le ka kala ngai le aso su kolu masinga ngai o kuso ia ka ko awala le ia a o le aso lusu fiku o setema. Ia e ka kala e ka ko whale fo ia ka ko VIP po ka ko whale fo ia fou le ua o mga whaile so o ko male terminal. Ia a waka ko o whalo ngia. Ia o ngā so o lolea ia male kala inga ka ko regional terminal po terminal fou la lea nga ia wala haiki. Mai mawhai fo e waa ngā o ngā ele malaina ngā marifale ngā o ngā diverti e se fiku lea mai New Zealand ma ta wha peo le akumu i aluma i ele terminal le e keiminge ia ma ke akawa ka pualo ke la kufo i la sa o la waku mai le jet e si jet ke le lopo o i o ngā private jet la waku mai o ele ka ko malai vale le fou lai fai ya ai ole nganga whaaftainga i lau ka po inga Samoa ia i se mako malo se whaki ngoi fo ia le mako au nganga ia awal tatu watinu ia pe o sa ukala lea ka pua ia lofa kerea maguia fo de ngai ia fi lau ka pua inga ia soifua me manuia alofa tai moni fo whainga malanga i lau fionga ia mai se ia e whawawon tanga ruenga man minstana o lango ia malo labra ngā lue malo le tua ia walu tātou toro Samoa o lele wai whafonga i le Samoanga whamanalama ia mai se ia o le talatalanga le wafa talanga tāle whiunga le minstana ngā runga whatino lana matanga ruenga wale tautua ino loto ia maloto malu mau talinga fiolongo e pe fo le tale whaile motele sala whai ia le sa afilta malo i le fiafi mai ia le tununga ua whaamaliina lo mafta mai i le tātou por kalama le sana pule. After iatul tautua le motonga, me se fo le Samoa utasi mle SUS, mo le langolangoina o le nei por kalama. Sili whaftai, ta poinga le kane siama yo nao se yo nei u, ia ma le tautua ma le unanga a le televiselo wa inga. Whaftai tele anu po le mafta mai, anu tele ina fo le nei taua fiafi le mafta mai lo tātou tura o, soi fo ia, mai e manuere po.